Mwancho mworigeria Ongetembe TV na gukwandre andonsi asore karibu sana ase amangana mayaye kionga chinsa isano na ibere ase ritukeriga rigiya rie sabato ritukuria 20 na rimo motinyo 12 mwaka wa chirubere 20 nigati yari tokandate gukwariganira ase kionga chinsa 10 ase nchira y'ubwenge na boigo chinsa ibere na nyachubu tukubwarira ase nchira y'ubwikira ncho nigo nkoro kwa Clinton Ndigi oyo wankonya kuru ase studio ya kabere kwene kemero gini chibichango chara ase nchira rengia niga koro kwa Havila Karil karanso ikobe na ntu ikomweri. Karibu sana, nendo mwancho mworigeria bona ya tekire chinsa isano nebira senchira iyo bwenge togochaka kurua sense moya giteria sekiombekemo ya Junction Boda Welfare kyanyara koba kegwesokya na koenekia okubwaterana na gosanga omuyiga oyiga bwesuguku bose omuyiga bukwarega no muyiga bwesuguku na chiama tekiri cyokonyora gwense niko bona abatenebe kyombeke banyara koba bagwesokya na kurugo sabago cha sababwatani bari bari no kuganya kuya abiga serikali ya county ne area ne koba ikange ande mono koenekia ngo bakonya bari kwikirania imerobero yabo yabotambe muri Kitodan Muzungu na roboti rwa senchero bikira chiama te 12 ntrene kibako kera bene ritkuria rero mega yokonyora ugosirwa kurwa sekiombe kyagete Junction Welfare Boda unenchire moyo kwenda gusira chiama te titari kwenyara ngakiga yemega yesuguku kabisana ari yakonyira abange munarera muroje twachaga gantu arenta abantu twatagere kokonya bali baito batari kwenyara muhono asikenyoro gwetu muno mwako ni twakonyeta abantu kyanda na ndo je twakonya abantu 12 igo twanganya rumuntu gotokonya kiombe ndo je twango konya ni kenyoreke kegima gyonse kera abantu anya batu koni bara abange ndwabate kali yango bari school nande nondo mumenye ugeteriga iga itukuri rero ntomera nagaiga gusanga nabamintu bari baremera se binyoro amaina se kiombe kenekerere nane tubwateje naba muwe kiombe gya boda Geteri Junction bari ekiombe kiombeke ne kiombekia yoke bwata abantu bonse ekero bali banyara gokonywa ritkuria rero banyara kureneria ngambia mono otiase kiombeki ritkuria rero ende banyara goteanire wiya boigo chiamate chinde chigendre gokonywa kurwa sesemeje iga ndwana gokonywa gasakuru tamtuni chaka pota lakini rero bakando kumwa kwa watokoni kesitwari ane tokosaba na data wakonya ya tinkwenyara antinkonyara kende ando warite no bana ba baito ba beti baito abuba akonya kiombeke biyamono igo mwakonya abantu batali kwenyara kene mubakonya mubarusiroje asante boiga banyakiomba baiga bakorowa no mochiamani obo assistate yiga igo banyara goteba nere wiya barayigo chigwesokya kurwa chiseme chiga ane mono gosira ebyombe binkamune biga bigokina bono oigo na baro banyara kwegenderia senchire ya mugoseyende wango sana serikali yaito mheshimiwa Katani Ngoka Manduku yule mbunge yali bali Masaba constituency akora nje mheshimiwa uli kiombe ya boda ndio message welfare ndio kwa abantu baito yezo kumu yengo yebeka somo musio ito ko odi agesu oyo ko Antonio Ngundi keraga era kiongo mosara ali le kiombe kemana za ulinge bwato ko abantu baito wanacha kitu ase kidogo na hoja kile katwa nyorire ya tokere tokonya abantu ndo abatari kwenya kana wao baro nya sana igo twabasaba abantu ndo batujukana ine baje akomore ubwo to yori riga mwacha motokonya muna wono tonya sotongo bito nga konyore byombe bindi wale wanja ano kwa video yeri kutobwate sia tokonya ekero boigo mu assistant chief anyara gwikirana nere niganyara gotebanire buya bana boda bestate yiga na bana boda bande mos kurwa sorogongoro iga uchegweswana ni boigo konyora chi driving races erinde na baro banyare kurundia chi pikipiki echiga na boigo kwegenderia senchire mongo seyende na kugenderia chi amate chiabo litangani abantu ba boda mbabwate uchusi nyingi riders lakini mbabwate riding races no driving races nana aliko sabaiga
Asenye njabande babo turuete mechemete imetaka utanyare kwa afford efisi iri takeire ogende training ogende course omanya kwa we riding race ngonare ko saba boda boda asenye na bantu organized baroro mheshimiwa oito onyali bali masaba omosike ando mwanju Dr. Manduku baroro mheshimiwa ito MCA kirage moi karanse na barabwo karamo karansire ni organize mabate iba konya bana begera banyore crisis abana baito tigabarabwo ne ruse yiga yaisire koera egera abana basa school kola ngi ba tare 6 January abana bambanya tikana school berende twerende twens egera toriye Christmas yano mwako muya kuriboteri ketasini kiagatembe kurwaiga state yiga ya junctiona ya geterie yo gotoke miage sugo dime anyari ban masaba erietaria ne igongoro kwa Dan Musungu tuguska bosio mwanchu morigeria bono tusoa sensemo yechisemi na bono omuroberi omuye boko bwatoko bokonyi bwa masomo gocha Sabariko State University oyo manyikaine muna new university funding model ni gonyoro kwa konde kubwatikana no gutuguterware amone kigambere kene aiga Kenya hasikeri bono ekigambero goetera somo na chebina chacha mwita kyanyoro muroberi yo gutaikirania ebirengo gose bitango biri bibekire aseri chiko asebono batebire ogotabwatanwe birengerero by'abananchi negati yamamochari atokire okwenekia otuguterare umuroberi yo omuya. The variable scholarship and loan funding model as currently stands contravenes Section 53 of the Constitution under the mandate of the Higher Education Loans Board and is unlawful. It's not subject to public participation despite its fundamental effect to the country's education system. The implementation of this new funding model also bypassed parliamentary oversight in violation of Article 95 sub-Article 5B of the Constitution. As already alluded to, education being a public good, the government has a positive obligation to ensure that Kenyan students have access to the courses they desire without hindrance through prohibitive policies. No prohibition is hereby issued prohibiting implementation of the variable scholarship and loan funding model until the government complies with constitutional and legal requirements where necessary. The Working Party was appointed in 2022 and submitted its report in June 2023 after students had applied for placement. The recommendations had not been made and the students could not have been now made aware. Toska bosio mwancho morigeria homorai hoyore neganga yogo chia korigia oborai bobonyakiro gobwekombe kia AUC West Africa Union Commission Mheshimiwa Raila Odinga niga kwaniro kuganya kororo kokwenekia unorongo rwa Africa nkobwatana ore kwenekia goikirania igati yebirango biri birache gokinia orongo rwa sechi sector okwana somo yiga gokubekirwe guto kwa boroko be University ya Kabarak omoyiga bwemerongo ebere oyokorekana se oyokorekanete hasegeti ke University yo nigo Mheshimiwa Raila kwaniro kuganya kororo okwenekia unorongo rwa nkobwatana ore of climate change. Africa is a victim. Africa is not the offender. Africa releases less than 5% of the carbon into the environment, yet we live with the consequences of climate change. The wars in Europe and the Middle East and the uncertainties surrounding the regime in the US are not making the world any more at ease. To the youth in this congregation, Africa needs your enthusiasm, imagination, courage. Makonyi bumurai bwensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki niga kwanire okuganya kororo gokwenekia abarai bonsi anemono bari bage siasa bachore kwenekia bonankwenekia baromorembe na kobobwatania aba Kenya bonsi okwana somo iga bogwaka mbuya mono ha somo senator we county ya Tana River Mheshimiwa Danston Mungatana Mheshimiwa Kindiki niga atebire bona serikali ya Kenya kwanza insio burai bwayo murai bwensi ya Kenya muskuli ya Muruto nigere neganga yego chekorosia serikali yobamo yira chekwenekia amagendro asechinse mochonse ga Kenya sehemu zingine za Kenya ndio hii Tana River yetu ikue. Wewe senator ukiwa na mswada wa kupeleka pale Senate wa kusaidia Tana River, utahitaji support ama kuungwa mkono na senator wa Kisumu
na seneta wa Nyeri na seneta wa Mandera na seneta wa Taita Taveta na maseneta wote wa Kenya. Kwa hivyo ukileta ukabila utaweza kusaidia watu wako, kwa sababu ukipeleka miswada yako kule hauna watu wa kuunga mkono. We must support one another and stand together as a country. Na mimi nataka niseme kwa niaba ya rais, vile tunasukuma maendeleo Kenya nzima, hii Tana River haitawachwa nyuma. Mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya ajira ya vijana wetu, tukisukuma Kenya mbele, hata Tana River haitawachwa nyuma, kwa sababu Tana River ni Kenya. Tukuskabasyo mwancho morigeria maiga yabisi yomurai bwensi ya Kenya muske William Ruto kokora amonchoria ase ibaraza ya yaba waziri na koenekia haigati yaba waziri kokorwa amonchori na guchinchiwa ase chiwizara au ni gobono mheshimiwa Kipchumba Murkomen huikonyora ase wizara yechigosoria nyartakoba gakorusi waro na koiro gwika ase wizara yoburendi boime yense yo yare kurawa amono mheshimiwa Professor Abraham Kithure Kindiki gogochoro kwae una koba omokonyi bumurai bwense na bwegonige wizara yoburendi boime yense yabereke gotendwa amono mu wizara waziri homonega Kenya mheshimiwa Musalia Mudavadi hoyiboigo romu waziri oteneta mangana yesko yechinse aiga Kenya nigo bono mheshimiwa Mudavadi anyare tokobaga ko mwarigania mheshimiwa Kindiki ase abisi ye wizara yoburendi boime yense asense meya ya Harambe House asebono mheshimiwa Musalia Mudavadi anyare kobaka gotebanigo wizara yo irache kwenekya kubwata nechi wizara chinde kwenekya gwikirania emiroberio ya serikali na kobanekeria oburendi abakenya bonsi asense moyaye mheshimiwa Kipchumba Murkomen nigo bona arire ira yogocha kubwaterana nechi wizara chinde kwenekya unamba chikuikirania heganga na boigo kwenekya emiroberio yonsi ya serikali ya Kenya kwanza nechi kuikirana ase nchirengia na boigo kwenekya oburendi kwenekya wabore ase chinse mochonsi. Very experienced and they know their work. So I can attest to the fact that in the PSAs and the Inspector General and the entire team, you are teaming up with a very, very capable team. And that is why our security situation remains very robust and steadfast. To me, we are always learning. There's always a learning process. It's continuous. So the whole idea of interaction is good. And I want to thank everybody here for being present, availing yourself at a very short notice despite your very busy schedule to come and receive me to this ministry. And I look forward to all of us working together to deliver on the security issues and the coordination of national government work in different parts of our country. I must say that I want to thank His Excellency the PCS for the work he has done, for the period that he has acted, not just in this ministry, but in many other ministries. And I think he's still acting in one more ministry up to now. And it hasn't been easy. And he does it with a lot of... Abego mwanchu morigeria matukama kemaiga ya monchiria yo gokorwa ase serikali gendo kirete boigo omurai bwensi ya Kenya William Ruto kuba mabaga yegasi ase ebirogo byobo waziri anemono hababwata nikorwa sense media yo oyo kabere omurai bwensi ya Kenya omoske Uhuru Kenyatta yo yairete egati yaba waziri obose waziri omukoro mheshimiwa Mutahi Kagwe sense media yo bochonu konyora libaga yokora wizara area yo oboremi na boigo mugavana omukoro bwe county ya Nakuru mheshimiwa Lee Kinyanjui konyora libaga nere lyogosoa ase serikali na boigo mugavana omukoro bwe county ya Kiambu mheshimiwa William Kabogo nigo bono hegati ya barai banyariko babago esoke na kurwe birengereri byabo kubwatikana na monchoreri yayo hase bono batebire nigo murai bwensi ya Kenya William Ruto hagendete kwenekya emiroberio heremia yo gocha kwenekya buna abarai bonsi na nemona abakenya bonsi nkoyigwa bare ase serikali bakorogwamo no mu waziri oteneta mangana energy mheshimiwa Opiyo Wandayi nigo bono batebire ekerenga kyo murai bwensi ya Kenya no kwenekya buna omurembe kweneki wore na bwega magendro na chikweneki wase chinse mochonsi Goldman sio tambaa alifanya. Pongezi. Akiisi ameweka watu wa broad based, inji ikatulia. Jana ameleta watu wengine kwa serikali. Nataka kushukuru mheshimiwa rais wetu. Endelea hivyo hivyo.
Inji itakuwa mbele, uchumi itakuwa, tutakuunga mkono na kushukuru kwa kuappoint akina mheshimiwa Wandai wache kwa serikali. Meli ilikuwa meyumba kidogo, lakini wakati akina Wandai walikuja meli ikawa steady. So tunasema asante. Kuna nago pia kakiche asitumge gelage che kigini serikali. Malejo kama arab sang karas. Ay mongo na makan. You know the broad-based government that we have now imeanza kukua stable. Kazi itaanza kukuja. Nafasi zitaanza kufunguka. Uongozi ya William Samoei Ruto na wale wote ambao amewaweka kwa serikali. Mkiingia sasa mkiona cabinet, yule mwenye ako pale mwisho mpaka pale mwisho ni image ya Kenya. Kenya mzima, hakuna mtu mwenye ako nje. Ile kitu tunafanya sasa ni kulainisha, tumeweka uchumi ndio imeshika laini, kazi mingi. Ile kitu tunang'ang'ana kupunguza ni uwezi ya pesa ya umma. Mwancho murigaria no tugikira mweri obwe kionga chinsa isano nebira senchira yubwenge na chikakoti abanega tiari togante go kwariganria ase kionga chinsa 19 senchira yubwenge na boigo enchira yubwekiranu chinsa ibere na inye chobot ko bware ronche ni gonkoro kwa Clinton Ndigi Avila Karili ko ase studio kabere erombata sia kone kamera gine chibi chango chara senchira rengi atoro mugasombia abago gandra kwego kene merobere gandra tek Getembe TV.